Ngicela sifunde First Thessalonians chapter 1 verse 1 to 3 na verse 8 to 13. Le ncwadi iphuma kubo Pawula naSilasi naTimothi yabaseThesalonika labalibandla laNkulunkulu lobabi nelenkosi Jesu Kristu umusa nekuthula akube kini. Sibonga uNkulunkulu njalo ngakuyonke sikhulekela singakhawuli emthandazweni yethu kuNkulunkulu wethu loMbabe sikhumbule imisebenzi yenu yokukholwa nemisipalato yelithando nebambelela kwenethembele lesenkosini yethu Jesu Kristu. Sikhumbula yini bazalwane? Ngicela sikhulume sonke, sikhumbula yini imisebenzi yenu yani bazalwane yokukholwa nani lokunye bazalwane nemisipalato yenu yelithando. Inze sikhumbule yini bazalwane? Ubambelela kwenethembele. Alibonge igama lenkosi. Ukwalo ongasifundzela nge-NLT, New Living Translation. Yeah, NLT. NLT kutelo nayo. This letter is from Paul, Silas, and Timothy. We are writing to the church in Thessalonica. To you, brethren, who belong to the Father and the Lord Jesus Christ. May the Lord grace you and peace. We always thank God for all of you and pray for you constantly. As we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, We think of what bathandekayo. your faithful work, Faithful work. your loving deeds, Your loving deeds. Let me see part yani bazalwane yokukholwa uthando. So apha your loving deeds, deeds. Bese kuthiwa nani bazalwane? and the enduring hope you have because of our Lord Jesus And Christ. the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. And your patience. Hallelujah. This letter is from Paul, Silas, and bazalwane and Timothy. In New James ifaka igama lelinye la instead of Silas. Isebenzisa bani? Silvanus. The same person as Silas. Kunjenga Paul na Saul. Saul na Paul ngumuntu munye. Sekuya ngositolo wabhala abesensas Greek mas Latin. It is not true. Kusitele linye walitfola nasakholo. Nikhola bazalwane. It is not true kusitele walitfola sekenda njani manje. Wala baye baya Paul asengisoul nyaloke yakholwa sengiPaul. The other one is Greek and the other one is Latin. Symbol as ABC. Kufana nabo Silvanus nabani manje na Silas. Wona uyangazathi mina ngithe igama lepapatiso wakati ngibekubhajatiso wathi na udesonweni utapha umagubevu sasinziswa sekuthiwa Silas. No, utele kukhula labo Paul na Saul. It's when the same person. Then bakalisebenzisa ngale nasebabhala ngasithi iBhayibheli labhalwa ngani. Then basebenzisa ngalilwimi lebabhale ngale and they called him Paul. Sethi ngishaya lokho nje. Uthi bese ngifike kufakaza lokho asengiPaul sengisawula. Phela iBhayibheli isilungu lutsala lisekhasti encwadi. Udelicala laloko. Sona the same person babhala ke lencwadi ke bo Paul, Silas nabantu bathandekayo na Timothy. Babhala abantu laseThessalonika lababhala bathi kubukeka kwencwadi yakhe eqala la ibhala Paul le. Emsebenzini wakhe wokushumayela ivangeli after his second missionary journey. Wasubhala ke lencwadi lena ke yaseThessalonika in Thessalonika abelapha endla kulamabandla lamaningi aseMacedonia. Mabandla baseMacedonia bekamathathu kokubandla lasePhilippi laseThessalonika is it Galatia and other one
so Thessalonika beka kulelinye ke uyahamba ke Paul ashumayela ke eThessalonika so bashumayela labanye babhali kwathatha inyanga abanye bathi 3 months abanye bathi 3 weeks asina enakaphenduka amaGreek akhanzi ukuthi lapha kunembuso lobusa lelive ase baphenduka kuthiwa bashiya sithi aba nemhobholo yathi nje umuntu abe nemona ukuthi uphendvukile bathabe nani bazalwane akuzondela ukuthi uyakholwa kholelani akuzonde abona lamaJuda lawa abazonda labazalwane baseThessalonika hayi ngoba bebile hayi ngoba qale emanga hayi ngoba bahlebile hayi ngoba bethukile hayi ngoba bazakiwe hayi ngoba njani bazondela ukuthi bashiyeleni ithixo bayivangelini kona phela uyahloleleka usowethulehle bazondele bona abantu akuzondela nje uthi ungabe isiteam uzondela lokhu nje hayi wonke lamalanga nguye ngena phela wena ngeke ngikhone kanjalo lokhonako uyamzonda babazonda ke labazalwane kusoba sebasusa sivunguvungu so bahlala lomndeni waJonas bahamba bamhlasela bafuna kubulala boPaul Fuana afunza chapter number 17 ba organize ihlophoyi nikona bazalwane uthi suselinkulu nje ihlophoyi but organize nembala tahamba tawuba huthi loboJonas tabakhipha endlini tababeke emakala tafuna boPaul wakhanza ukuthi boJonas bafihlile boPaul bathatha baba yise esidlangaleni bababeka iqala babashaya ukuthi nibafihleke abantu laba labanishumayela eziphendvukani nite evangelini ihlophoyi Nazathi ihlophoyi bazalwane. Ngathi nenendathu inhlophoyi ngesingisi. Hooligans. Ba organize some hooligans. Ayohlupha emakholwa hooligans. Bese ku Lord help us bathandayo. Igcine hooligans. Babuyele naboJonas kuthiwa babuya bababoPaul babakhipha sibalekani hambani phumani lapha labantu laba babahlasela isine kuphela nje inzabi sekutheni neshumayela livangele lithi sesikhathi ngisakhondwe yona kuyekelwe nenkosi siyikholwa ngoba kuthiwa yafa labanye bathi yavuka labanye futhi yateleka nakabi ngeke bese nikholwa kuphenduka kule nkosi le ngcono ke kubantu ma hooligans atolwa nani noma nambe ini bathandekayo ukholwa hlungulenza bali uthi uyakholwa phinze ufisani nani manje nethi hloboyi dithi ukholelwani wayingenge lapho kana ngaqinisa khona lamhla hooligans yeah yini bazalwane hooligans babaleka yoPaul eBeria befike bahlala khona bese lithi iBhayibheli emva kwesikhathi Paul wabakhumbula labazalwane wasuthwala Timothy now chapter number 3 walencwadi hamba Timothy yohlola basale njani bazalwane kungenteka umbuso wesikhathi sobahlubulile nemlingiso obanqobile hamba ohlola kwentekani le njengoba ngifuna nhle 9 votsele ngayibonisi endani lapha Invutsele ngayifutsi indani lapha ngabe. Befika le Paul yahlola ke, Timothy. Nasabuya ubuya nembiko lomuhle, alibonga igama lenkosi. Ubuya uphethe umbiko manje kulombiko wakhe, uta nelist yemibuzo labazalwane bakhathalekile, akuhambi kahle. Kunemali abasihluphayo lapha, sesathi simephi ngoba bathi nasawufile. So ulahlekelwe ukubuya kwaJesu. Ngeke usabona ukubuya kwenkosi. Ngoke Paul athi ngithanza ukungathi ngalabalele.
ngoba sikholwa ukuthi Jesu wavusa la uNkulunkulu uyabavusa labafile kanye naye. But angeke ufike lapho ke uthi ePaul sinikhumbula njalo emthandazweni siyanikhulekela singayekeli. Sikhumbula number 1 imisebenzi yenu yokukholwa. Alibonga igama lenkosi. Sikhumbula ini bazalwane? Imisebenzi yenu yani bazalwane? Ikholwa. Khumbula imisebenzi yenu yokukholwa. Hallelujah. Number 2, sikhumbula uthando lwenu. Misiphalatho yenu ngalo. Number 3, sikhumbule ithemba lenu nalo ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Uyabona ukuthi lokukholwa kwabo, 1 lokukholwa la kubo kwaproduce imisebenzi. Hallelujah. Kwaproduce ibazalwane. Kwasekuthi la misebenzi yabo baphindze baba neluthando lwaproducer kusebenza madima. Siphalatho. Ngoba le misebenzi ngeke uyithole ungasebenzi madima. Ikhona bazalwane. Ngeke uyithole kwake njani manje? Bese khona lapho kunento lebamotivator, iBhayibheli lithi lithemba laba benalo ngekubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu. Ungathi bathi labathandekayo laba sisethembeni ukuthi uyabuya Jesu, but angakabuyi sibantu beluthando, and uthando lesinalo aliproduce ukusebenza. And ukusebenza kwethu kuyawuletha imisebenzi yekholwa, imiphumela ngaleqinene. Ukukholwa abathandekayo kunemisebenzi. Awunawukholwa nje ugoce isandla. Hallo? Awunawukholwa bese wena njani bazalwane? Uguca isandla. Ngiyakholwa. Hallelujah. Ngiyakholwa manje ngihlushwa. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ayipheli lapho lenziba yekholwa. Uma ukholwa you work. You serve. Hallelujah. Kuyo uNkulunkulu akubetha endleni yakho ukukhona kukwende na ungumzalwane. Ngumzalwane lofile. Lonekukholwa lokufile. Lo wathela nje our father who art in heaven, hallowed be thy name, assembly esikolweni. Ngoba uthi Jakobe, wena uthi uyakholwa mina ngemisebenzi, ngikhombe ukukholwa kwakho ngaphandle kwani manje? Ngaphandle kwemisebenzi. Faith must produce work. Kholwa benethithelo athandekayo. Washo njalo Johannes wasemphendukile bezana ithelo esomba ini manje? Kuze kuphenduka. Kholwa benethithelo, akube nemisebenzi. Ifukwa yini imsiphalatho yethando? Na unethando lalento leyako uyasiphalata. You labor in the Lord. Awugama sowatsinwa. Kama sowena njani bazalwane? Kama sowatsinwa wasebesebenza nje sowatsinwa sowaguqa isandla. Hawu abasebenzi labanye nathi senda njani manje? Sasebenza. Nakaqedza akusho njalo uyavuka yahlabela. Ekufeni uzoqeda umsebenzi wa. Uyabona umuntu ekufeni uzoqeda umsebenzi vele uzofile. So vele nje njani manje? Sesipoko nje, ipoko etahlupha ipoko ngoba uthi uthambela ngendlela timembi kwakho. Bathi ngala kazenzile wena mabuzo wake wayanhle emthimbeni, uyathi kazenzile. Nami ngevadladla. Uthi ke le bus layibele emthimbeni yaseyagiqika. Manje suyaqhamuka lo munye ke ukhanze lo munye high class uyamlifta ngeva ngadladla ngabe senziwa shomi. Usike edladla nase bamliftile ke lo bahamba yake lasebehla ke lo lendzawo lengeke ngisho wase uthi hey bantu bathi baphelela la. Uzaphelela la. Uthi ke edladla wasuthi ke lo pho wena wasinza kanjani? Wasituna bengasinza. Futhi wathi yamanga lathi buka eceleni yakhanza silobelwa.
Sipoko senenjani manje? Sabili. Nasekukholweni tikhona tipoko. Utibona kumnanzi kwaba matima tiyavanisha. Ivanish. Utatibona sekumnyama. Kubuja imisebenzi yenu yani mathandayo manje yekukholwa. Umzali ukholwako uyasebenza. Yasebenza. Bese uthi nemsiphalato your labor in the Lord. Iphusha yini manje luthando. Ubona sekuphole thando. Utamuva gama. Sekuphole ini manje. Abantu bacabanga ukuthi liyefika livangeli. Ayiqansi ukukholwa kufika nabo. Uphele ini manje. Uphele uthando. Ngiyangithathalazela malanga nemalanga ukuthi ngiside. Ekholweni kwami nginake mina. Yekele bantu. Ngoba thina ezawo besihlabele yathi noma ngedwa phambi kwaNkulunkulu. Noma nginabani? Anihlabeli nini la. Ngiyozilanda futhi njani manje? Nedwa. It's emagugu aleliva ayawusala kuphi manje? Mathu. Ngikwathi esinenge simatshe zingashumayela abantu bathe qineni kufuna ngibuye ngihlole mina semekhona enikholo. Ngoba ngeke kungisithe washo njalo Paul kushumayela kubathi mina eqine ngibe disqualified. Number 3. Uthi nani bathandekayo nelithemba lenu. Alibonga igama lenkosi. Nani bazalwane? Nelithemba lenu nalo enkosini yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Yobonke nelithemba labo lokuthi Jesu uyabuya lalibela njani bazalwane? Laba motivate asebenzeni bafowethu. Asebenzeni bafowethu. Asithandazeni bafowethu. Number 2 uthi Paul lo nakwenda nibhekene nesikhathi esimadima setinhlupheko but nabeketela. Kona nikabeketela. Usurvive la organization leyo basithi organization ngalelanga. Nakubeketela ungahamba ngeliviki baba mvakade yakutshela. 1 week ubi khona. Akudlalwa la. And it's the only organization lifana nabothishela nabe la bakhona. Lehlukuthi ama customer ayo. Shothi sishadela nawo kusinathi. Ubani kusinathi ungangena nje ufikele late. Usenayekile. So kwasela solve. It's the only organization nosina ungena kiyo. Mangakhaya elitani. Babonga siphazamisa. Kodwa wathi sendawo yabo. Bana kafanele kube njalo. Funa sina kufika mesimbambe ngetani sisasambe mfowethu tosa kanye sikhaya izulwini. Alibonga igama lenkosi. Uthi ke Paul sikhumbula lo ukhumbula lelibandla ngale misebenzi yabo lenjani bathandekayo lemihle nelithando labanalo nekubeketela kwabo. Uthi umphumela waloko siyawubona. Umphumela waloko ku verse number 7. Uthi as a result yaloko you have become an example to all the believers in Greece throughout both Macedonia and Achaia. Kansizela ndaba Macedonia leli. Senibe sibonelo. Hayi Greece na Macedonia kuphela nase-Achaia. Lesibonelo leninaso sihle sekukholwa umsebenzweni lemihle yokukholwa. Seluthando ekubeketela kwenu. Hallelujah. Bana bafuna umsebenzi yokukholwa babuke eMacedonia. Bantu bafuna kubona abantu abazabalaza ngelithando babuke eThesalonika. Bantu bafuna kubuka umuntu obeketelele kuye kwaJesu bubuke eThesalonika. Awulibandla lami selikhohliwe uthi uJesu wona njani bathandekayo uyabuya. Yena uyabuya Jesu. Jesu njani bazalwane? Lo hlabelo lithi bomiso tonke tithi bazalwane. Nkosi yetanini manje. Yeta masinyane. Asambe nawe sobona sibendekani ngeshe. Kubi seMiddle East. Uduva sikwendekani? Ungayithathi lula lempi ya Israel nabo Gaza nabo Iran lasebagenile lamuhla. Ungayithathi njengezinganekwane nestory tabo WhatsApp nabo YouTube nabo TV, the fulfillment of the scriptures. Jesu yabuya.
indaba ahlabela ngoba ngathi ihlabeni bathi usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokha icilongo simhla enibani labantu osurvivor ngilothi ahleti abathi buka kwekuthi ume kanjani ngekukholwa kwakhe inkosi Jesu ngoba Jesu angabuya noma nini angabuya noma nini yena uyabuya Jesu uma ufunda Revelation uthi nge-judgment day uNkulunkulu itoni uyavula athi phose emsogweni but kulokunye la kwenda uyawujaja tive kwekuthi timphethe kanjani Israel tonke tive letiyawusayida na Israel kulebi leqhubekako emhlabeni angiyathi awuphela nini noma itawuphela ekuqalelenye uNkulunkulu uyabuka bobani labalwa nesive sami bobani labasekela sive sami bobani labasekela ditha dami uyabuka uNkulunkulu because ipolitiki nenkolo ngekuhlukanisa aphandle lapho uyadlala lokubili kwene njani bazalwane ngoba le politiki uNkulunkulu usebenzisa yona ukukhombisa ukuthi isikhathi sini lamuhla uyukuve nje bazalwane mina ngikholwa phela nginako politiki utawuthatha ikhathi ngo-understand isikwente kani la you-understand isikwente kani la okay and now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere and even beyond Macedonia and Achaia for wherever we go we find people telling us about your faith in God. Wahlala njani wakhumbula abantu abanjalo Paul? Uthi qhamangala basuvile ngeMacedonia. Uthi qhamangala lapha uvile eMacedonia abantu buyile bathi shile Thixo. Uthi qhamangala lapha uvile baseMacedonia bathi nakekela kanjani kuze ukuthi nangakhathi lokho bahambe baye ekhaya. Uze ubaqhubeka sasize sithe sizathu sefakaza ngani ngoba vele nokukhuluma sekaba umhlaba wonke. Abe siyawufika nini lapho ngegama lethu liyawathiwa nje bantu laba babelivangeli la Jesu kuphela thina labakhona kuliqiniso nami ngiyathandazela ngoba lenza bicanga umuntu munye lase sibuthene ndzawonye bese kuthiwa ilabandla lela umuntu munye usike Paul ukhumbula lokho ensenomthelela lo noma ngicabanga ukukhulunywa lokuhle ngani noma ngicabanga ukukhulunywa lapho namandla lo sothi uyalalela uvuka athi yana nesikhathi lapho yathi nani abadlali lapho lo unyaka uqinisa lo unyaka uthi akusini manje phela uthatha onga usumuntu ungaphili kahle nabo utawuba nestory ngenhlanyeso uyathatha ukuqinisa lethanda ufuna find out vele kukhona yini uve ngalapho uzuveka waphose wafa Josepha ngekuthatha side linye bongayivalele linye wafika nasejele ngokuthi bakholwa side linye kama nje manje bafaka ungrepha lo Josepha wathi thatha phakathi umuntu ongakakhuli nova side ngiyakholwe ngiyilo wena bakhuluma kabi ibandla kusuka kwakho mengifone bakhuluma kuvela uqinisa ungathi hawulapha bathi lapha wabona baheja bani bathi isosi lengekho bamba so bathi ngemanga ilekunguyawo nguwe sigubhu ngilololelako uyamethena umnyangathi bathi nje khona lapho uwena isigubhu sakhe sinjwa nje tizabo ufuna kwafulela la kuwe for wherever we go we find people
ngisanza gym sikhona statement sikakhothwa ngiba mazibuko ngalenye ilanga wathi gym liqala ngeke ulivimbe noma kubekwa liqala ngeke ukuvimbe but ungakuvimba ukuthi lingakudle liqala washo ukuthi ngoba ngakubeka liqala make sure babeka liqala lelingekho abantu kubavimbe ekhuluma ngawo bantu lokhu lapha nje bantu bayabhizi ngawo angifike bahehedla dinza abantu abapheli ngawo umbona ufelete sonfeni umbona mhlabe kagcine njani umbona mhlabe kagqoke hey futhi nangwanaka sibantu bathi ngawo ngeke ufike zawo let them talk washo enoshini ahlabele let them bethe dinzaba liphilako basukele nje uhedla nzaba and bantu bangazaqala ukukhuluma ngawe sho ukuthi uyevakala la ukhona khona ubojabula khona bakwenda njani manje evakala ngeke ekhulume ngento esingayiva bathi egama bo wathi kunagama lo active le tibukeli nemavila bala so ngakuvimbe abantu bakhuluma ngawe Hema ke shomo. That's why bakhuluma ngaso memnyango. Asenitshelene bo teacher. Bensini ngamitolo. Ufuna bakhuluma abantu. Boss waba lapha vele ufuna bakhuluma ngawe uthi ayalova. Naye uhlahamba sola singakaphumi. He. Qhubeka uhambe sola singakaphumi qhubeka ulove bathi banetinzaba. Phela no leadership ekhona phela iprivilege loba nayo lenjini incanyana. Ngeke sifanane. Nabe nje isoko sishayisa nga5 mina ngileadership ngashayisa nga4 ngeke ungibude kusasa sibengephi futhi ngeke njalo ngashayisa nga4 ndakubuda. Bosuyepho intolo ngakubona silayinini lekushayisa. Wherever we go we find people telling us angathi bathandekayo wena ayithi indzaweni zonke bathini ngawe. Awuqhamuka khona nje bathini. Basho sesibugathini wazofika noma hey khwetani izali njani manje khona abantu abaqhamuka kuthiwa kanjani angena nje egedeni yesala nikhile nokweni hayi kuthi kunelihoko leholo liyalingena Ile bona semoseto bayangibuza abathandekayo kuthiwa noma ngabe ngikulo uhanja khona wawuva ngabo ungabe bahlabelela bathi lazi lahamba ivangeli lona lace dumhlaba wo eneni tu unithini baki thi ngoba ethenzaweni bonke abantu asebakhulume lokuhle ngawe bayekela babahekete manga banazaba labo ungangenelani futhi nabo Mazi baba ngene shukela ukuthi ashukela. But kukhula kwakho. Ubeqinisa. Ngalibonga igama lenkosi. Hallelujah. Anyhow we have turned away from idols to serve the living and true God. Wow. Nakufakazi lobuhle. Ngoba umzalwane bathi ngasaphendula kufuna bekhwali betsalawo. Kubona ngathi livangeli likhazwe ubanjwe la. Landela kufika kuwa ushiye naku. Awukholwa ushishimbe nako konke. No. Nikholwa bazalwane. Awukholwa wena njani manje? Ushishimbe nako konke. Nasukwaliwe abantu afakaze siyamata sengakakholwa siyamati sekakholiwe. Nisho ngani esingakakholwa abeloya but nyalo so uyathandaza Ukubona fakazi Siyamata kakholwa bekeba nyalo so usebenza matima uzathola isikwani semlonyeni Ngiwuka siPaul athi lo wobako angabe senda njani manje aseba Siyamata singakakholwa bekendlula siketi nyalo sokendlula inqubi
Sokholiwe lo babe lo. Solikholiwe lesizwa le. Kodwa sithitheka thina umuntu okholwa ko lo muntu osilisa lo. Lasela akholwa, awumkhazi. Noma sakholiwe. No, akubona amehluko. Unetulo letene njani manje? Lokho ngasakholwa abeshayisa nga5 efike nga8 endlini. Nasakholiwe ushayisa nga5 efendlini nga5:30. So wena njani manje? So ukholiwe. Kona those days bobabe uthi umfana uvukela ko-15 wona kudla kwathi uthi ubuyaphi. Eso-TV phela lingesicele manje. Ngale busika busho ngomnanzi kangaka. Wona ngikhana ungena nale microwave ngeke kude kufuna vele yawubasa. Wakwahle. Kahle. Ngivathi indvodza. Indvodza ihlala phansi ithi ngilambile. Bayilethele kudla kwayo ngisho ihlale phansi ithi ngiyabonga mfana. Idle. Ayifike ithi sihanda khaya senilene kulelana aniqabanga nokungiqabanga. Nale kholwako. Ukhohle wena. Nikhona bomake. Maka lokholwa wena agwate kakhulu phela mnanzi. Ngamlayo phela kabishi lo. Ngamkhawulisa ukuthi umile imali yakhe. Manje pheka kabishi. Na ngathi ngaba ngilamahlumela. Kodwa stage uzobe ukwatile sidle amahlumela. Awuthi uyabona phela. Na ufuna into yendvodza pheka kahle. Ungaphiki nje ungathi wenye ipophonyane lapha uyaletha wena. Kubantu bathi bayabheka uma ngayo ukuthi inani owasibeka avulela impompi ngalapha atamatisa ngala. Uwena ukwatile. Indvodza zikele litiya ngosami ngayitendi lambili khala tilo lapha. Ukwatile awudla kwami. Ngike njani vele lemhluti lo. Indvodza ushaya uchune uthi. Faka amaqatha akho enkukhu wafaka wathi uthi kancane ipaprika yakho noma yimini 6 gun noma all in one bese uthi lapho utamalisa kancane uyelo kwathele emanti yonke into yakho inemanti. Ulubona bapheka akapheki nje ukuthi isuphu nemanti. Isuphu ayilungu la isihlala la. Isuphu yabloka. Neba nabantu abasha. Makapheka makwakho lapho ufunze ukuthi kuphekwa njani. Opheka indvodza emanti isuphu onke ulala ngendlala utamula onke lamalanga. Ukupheka indvodza isuphu. Ngi? Khala la. Umzalwane kufanele khona ivathe njani athandekayo. Lashiya, uneva mantomatana. Neva bosisi bahle. Umfatana iphathe kahle intombazane ngeno elivanga ishiye bafana ishiye abantu bajolo ishiye amantombazana nayo manje hamba namantombazana ashiye amanye amantombazana ngoba seyisizisiwe. Umfatana ahlala ihamba emfana onke ibrother in the Lord ibesti. Uyasolisa man. Ithiwa yini ngobesti kubafana? Yini? Male bestie. Kudeni baba girl bestie ngoba uyigirl. Hawu. Kunelgundvana la male bestie lelihlali. Litsinze nje. Litsinze. Lento njani manje? Walitsinza ladla ematwane alo libuke emuva. Ngizela male based mina. Kwekuvela qale baba.
akusali futhi nakahamba tiye le ntfo le kudla kuthulile futhi mshe ngokwaliva kunganadlako quiet but le waste yamosa male based yani aseniphamisa tonto kanti nabo male based la Shia yena njani manje Shia bo male based mina ngifuna ukuyeka Wejathi bakhona bo female so nje female based ngilo wona ngimale lona ngifemale female based wami wona sekuthi umfanele ngahlala nje indlala emakhadi no we out uthola out indlala eyimanje manje onke lamalanga ufuthumana nangine girl based ifukamele nje lenyoka le sele safunze ngathi bekuthiwa insika yeSwati nangabo sisingiyo le isitolo ohamba uthota le wabuya nenyoka yakhe tinkhunini wabasa asasekufuthumele ishisisa nje le uyawuthi solo wetwana sithi futhi isitolo uyawuthi sola sengene emachalo so usiyinga ngasenthombatani uhamba nesale kwathi lesibi lesilegugile longasati sesikuqhuba sikise khabo umfana nakhona wathi nawufika khona abakwati bathi ntengana sisale wathi bathandetsela ngumntwana bathi unemthalo bathi lo mthwalo wabani lo mthwalo lo wamfana uzodlani mfana uzodlani uyamathi lo ake ngambona usho kuthina kuzoke ngambona I'm not sure noma nguye so usiyinga yingi uhlela emtini ungathi bangahambisa ungathi onelitiya okhawula bomel best ngiyekela ngihlala phansi nyana ngiyekele nifuna sezulwini bathandikayo mina ngifuna ngene emshadweni into bathanda ukuthi qhisha ushaye emadondweni nje kusona njalo sukumele umuntu ophilayo wathi uyangena lapha sivungule bathi sukume usasukume uma usukholiwe noma ngabe bosune cherry yakho mfana wami uyayivalelisa uyenda njani manje cherry yami sengithole livangeli ngicela ukuthi nawe kuphele ku manje abathe uthi kuphelile bathi uyakhala uhambe nangabe livangeli kuthola sowuhleli nemuntu ngiyamthanza mshadi phela shadanga endleleni so uphanje nawe awuthathi noma uphelele khona la ngicela nje ukuthi efowethu nepasa ngiphendvula akulungile ukuhlala kuthi lokho ngithathe lokuhlala kwethu kube semthethweni singahlali nje kutobona ngathi kufike livangeli kwehluka kwashata indvo la udlali nje simsalukisa utawulungisa kuthatha lomunye ukhona akube nizwethe kanjani bathandekayo kuthiwa ke sivile ukuthi nashiya kanjani Thixo naphendukele evangeli la Jesu Kristu akube khona nivele tisalako sale yonke indvo sale kwangidaba kazibuzo kusala izondo kusala imanga kusala kuhleba kusala kudvuba kusala umona kodwa mafutsa la dvubako idvubile indvodo sakwendela leti
lento yokujuba bomake le lento sajubiwe sawubona futhi ubambikwana nawudubile ngathi usiqoqo indvodza ithwala indvodza ngoba indvodza ingagwadiswa kumphathi wayo ivele ishaye isikancane wente ikhofi ikhofi uyabeka ikhofi awubinzi bukela TV phuma uyowasha imoto buyela ubinzi uhlale phansi akubute sawendela ukudla ngakendele akwendele kudla uhambe ekamereni ulale iphelile laba bashiphile laba ifole lula nje iphelile nebekuhlala mkhulu uZulu gogo bathetha onke lamalanga gogo athi sakwatile gogo mbanga bese mkhulu qala ingoma athi guga kuyonana kuyonana mkhulu walotala babi lotala maka abinzi gogo aqala kathana athi hey kudani mashwayi bese uthi hey wawumuhle etsiwani mkami kuguga nje lesokwento wabanje enasho njalo yathole mahewu mahewu wena njani manje phelile konke lokukwada bekubaliselwa la wangilahla wahamba ohlale mekemeke kuba njani njani phelile natha mkhulu ngoba bashibhile lapha kukhulu ukuba kwendvodza akho bathola jubako nje jubile bathi make abe sitawudlala namhla kuthi umshibo so udona uthengwe ngibani vele ufuna uthengwe nguwe awuna chance ufuna uthenga noma uyajuba noma ujuba itiyete tilo ngithembile la atenza abathi indvodza lijubile abekhona lushintsho ukuthi owente njani bathandekayo so uphendukile alibonga igama lenkosi angicela lelivesi leli lapha lalibala koPaul and they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven, Jesus, whom God raised from the dead. Singakhohlwa ukuthandekayo ukuthi Jesu enda njani bazalwane uyabuya noma ngabe kwendekala empilweni tethu noma ngabe sibhekene nani Jesu uyabuya lembe kwaJesu kude machawe netinkhani nawo kuyawusebenza kukholwa kwethu nguye kuze kuphethe njani uthi ke phukula abazwe nginikhumbula njalo ngikhumbula imisebenzi yenu yani bazalwane ikholwa siphalatwe yenu eluthando nekubeketela kwenu asibeketelele kubuya kwenkosi inkosi inkosi uyabuya Jesu uyabuya nomhlaba ungaba nje but Jesu uyabuya noma libandla lingaba nje Jesu uyabuya noma imindeni ingaba nje Jesu uyabuya noma amabandla ungaba nje Jesu wena njani athandekayo Jesu uyabuya singalahlelwa ngokonke lokunye but asibambene ikholwa kwethu satuwe ngako nje sivume ngako sihambe ngako sisebenzele kona silwele kona sithi Jesu nabuya angikhanze ngiphethe isibane sami sivutha sekukholwa singakaqimi ngaphathi limahala nje sibane dalo saqima phathi imali funa uhlola mina ukuthi uhlola ufunza kangakanani iBhayibheli uthandaza kangakanani ucheka nobudlelwane bakho buminjani with other people wakhona inkinga ulungisele wena ungamele uzuthola bengilandi dilungisele nje wena ngoba Jesu uyabuya uNkulunkulu akasibusise babelokele siyabonga bethembeka kwakho empilweni tethu nekusipha lesikhathi ngosiphambi kwakho sithe sitokhonda sikanye kanye sivele ivi lakho umthanazo wethu ngosinalamhla nathi kuthi ekupheni kwethu khona kwethu kuvete isebenzi lemihle letithelo letinhle sando lesinalo lusichube njalo
noma ibi khona ngaphandle. Sime njalo nasebeketeleleni usuku lolukhulu lokubuya kwakho emhlabeni. Ngiloko Nkosi sifuna ngasigeji. Ngiloko Nkosi lokugoli yethu lenkulu ukuhambeni kwethu nawe. Uthi mhla ubuya singasali. Siyathandazela. Siphe amandla qhubeka endleleni. Siphe isibindi sekwethemba. Usiphe nesibindi Nkosi sekufacana nemaphutha ethu. Silungise lesingakenti kahle khona. Sicondzise inyawo tethu. Akekho lomunye Nkosi uyasilungisela. Siyakulungisela thina. Ngolivi lakho lithi nasita kuwe sivuma tono tethu wena wethembekile. Kulisethelela konke kungalungi kwethu. Siyathandazela Nkosi. Asifuni kwehluleka endleleni. Umthandazo wethu kuba nebufakazi njengalibandla. Zaweni tonke sathiwe njengebantu abakhonda wena. Labaphila basebentela wena. Abemethembeni lekubuya kwakho. Ngamunye wethu. uNkulunkulu wethu loyingcwele. Sive kahle Paul nakathi asicine Nkosini nasemandleni nayo lamakhulu. Sicinise Nkosi. Amandla akho asebende kithi. Kude ngalelo langa lekhulu ukubuya kwakho nathi sihambe sekhaya. Siyathandaza Nkosi nakukhona lokona la. Losongakadinikeli kuwe. Moya loyingcwele lohlola inhlitiyo. Khuluma naye kangcono. uNkulunkulu wethu loyingcwele abuyele kuwe. Bakhona lokhona Nkosi luhambe ngebuthi bendlela wehluleka. Mside avuka naye Nkosi athi thathe. Kusho kwenciko yakho Isaiah endvulo. Ithi vuka wembathe amandla akho Siyoni. Nathi Nkosi lapho silahleke khona sicela usivuse. Sende sibone silungise. Kude kuhamba kwethu nawe Nkosi kube nebufakazi obuhle. Enzaweni tonke. Athi Paul uNkulunkulu sebenzisa thina enzaweni tonke. Kude sibe liphunga lelimnanzi lekumali Kristu. Sifise lokho Nkosi sifuna lokho. Hamba Nkosi sithele wena, bantu babone wena. Badumise wena losezulwini. Buselibandla lakho ngamunye wethu. Qinisa Nkosi ikholwa kwethu, sifumelelise ngemalanga onke. Siqinise Nkosi ekuhambeni kwethu. Singehluleke nje. Kulomncane wethu Nkosi yakunomkhulu. Uyakwathi Nkosi thakathaka kwethu nokwehluleka kwethu. Siphe amandla emalanga ekuchubeka. Dumo lonke Nkosi ibuyisela kuwe. Egameni laJesu Kristu loyinkosi yethu. Amen.